Urade de amo. To oni me yedi ni ye. But ohwa ye frɛ. Oh, me da say. We dey me pese momra Facebook na momahwe. Oh, there be ohwa ye frɛ too much. Oh, me da say. And na wa ho ofɛ ne de ye soronko. Hey, pressure. Chese sade watade yi ne feye na sade ewuti we na mofra no etire we na mofra no Kroros no when you crow we dey Kroros Kroros no dey da ho no we jejina ho nye kro so we di won fe o sentina eja wadawro ma me pese ka me wale wi nanso menim se o ma me be prince o se nana kwa me be prince o menim yeah because say o sere and said you wuti wani mo no sa wugina property a eno kura atwe kra because of my wa nanim kura to me pan members 20 one Sunday nanim dua kura to me sack members so obi nam ne boy bi wo ho mre bi o ka che me say o koye so for pan 20 minimum date o ha me am 2 years of mame boy ni mi jaye am rain feeder but the work kind the boy no tia obenu ne ho say so for mame wo de ye ne say nipa be ba asore a wo be welcome won yie a wo be sra kire won yie a wani mu be da so kama and I want say won so wani mu da so enti say America for kwan wo Manisura and I also say kura na mowura ne kosoro just say wo say kura da me mowura ne kosoro Prophet Kumchacha wo fe me da me yesna it won say so for mame die no ya na eye call na your friend party so for mame bi o wa twemman so ama one members ne fan ko ama members ne fa ja asole e na sebe nkwase akoda twe da bia no mu na nanim ti se nsu akoto e wala beria se bi onim ne kunu suban ene onim kunu suban an wale no se bi obo ho ban onim se bi a woni je e ma akokọ ho onim se bi woni je ma tuntum ti ma tuntum ne do aso asori dem ha na o mark na territory is o mark na share because Mrs. Anna Makoye, Tia Mrs. Sofo, Metia Mrs. and Chese, me who's a baby bar, Mrs. Out, me my betredney. Aye, by any saw them one I bet to about I want them to Dabby, any old Guasolano. Eh, Dabby, me no namno, or baby cross no one 3 a bit to Dabby, and think as a mistress and a mayor coming up, of course. I saw them one I bet to Tradia, the old Guasolano, and then Dabby, Tradia be all our betua. Na komo die bi o wa obedi ya yedi ni dem etreuku me di so utie yanke enu asere dem ho debi obi fum kuma ye fum nwa ye men medwa osofo debi medwa debi odu ga sole no ene ye fa osofo ma me no kura nyama ebe mo ye mistake etoda uhu me be ho ye ofe debi asi me ho ye ofe ena osofo ma me ebe na misuba hu suban ni bi o wa say nye ni nyina na obi hu ba to betumi ehum kakra say me hu no say me hu ne ma bia efe e abonten de by eno ya abonten de kora edam de ba kora na e wo say de me no be kasa ebe ma bibia tumi calm down so at say that's it eno krepa hu say de nipa ne tia hu say ne wo be je no so hu nipa bia so ben wi ase abetumi ne 90,000 years now 24 nipa se body e de jamu nyina na ukusa na wo dane no na wo 24 because obi ani wi aso e perfect on say me Osei Kumchacha me di agoro pa na me ye funny na me sere pa but me so me wo mabufu no kre nipa bia wo bi yes me so me wo mabufu obi a e ba ya nkoyi nti no kra da bia me bon pa ye se e mane ma na da bia me fasile ye ne fan na nko na ye hu other side of you manipa and you disappointed in you and yes sir say the be up say obufu ne ye hu na the be hu de wo de kire ne say the be akoda ba ko na bia di pansa kutum say na say no kra wote thank you say Ghana for ni nipa de on say good news to be entering age bad news ai so for na so for na ne bu fu na da wo sire nyina ye hu da ye hu da so for na me bonyum bi wura mu no Enuma wutitie nyina de na ye oda onim to mantini ye volume no enyum na ye de wo se de wo ye me ne shekambu na wa ma me nsesi form na me ne esi form me de me ti ya no me se sa nyom no
The hen I then at the end of him too. Media say, meaning beato. But a be out there. That be mean a beato na means, my gen sign coso. May I know more. So be source of Kumchacha, I be a mepe ya dadem. And to say, Kwasiampo for Jenny, a match the day, normally a dear, a dadem line near and no dear. Eh, by one say, na ma 4 dear ya ba kunkrun. Ba kukuren one of my demitim. To co program no more to our wedding. Meteosa program in Yamedia. The classic. I program in Yamedia, Metias, Metamaswam come baby. Ntiaka will be sorry fast and you never can be our own sorry. Na me aso dem kora mensa that could me invite o masola. Pachomate. Masola kora mensa. Me adia me be wiase so a me nya de pa ya asa ene ntoma tutu. Some me mama we last 2 years and you see me mama man tutu ntoma. Oh yeah. Man to me anye. What must say asa me nim sa ene ntoma tutu me nim ye. They say DB na. Eno no. Media asa pade. Ena me kasa me sa machine here na be call off. So good, Jaja. Last week, and I said, I think last week, no. Me say Sonny Bedu enjoy pocket eaters asem. Na on count more my tattoo. I don't know how pocket eaters asem who fools are. Eh, yeah, prekonana. Annie. Oh, me boofu ye. Sa Sonny Bedu you be a. Me type testing or test me. Me ne me kasa. But once we are no social media na wo no. Sa wo de ade beto so a. Eso obi so chele na adwen. Some years Sonny Bedu say preko enye na ya befo nam. Ana so much say preko no yen ya wie kore so yen. Yeah. Last 4 days ya say 5 days me kon off kaneshi. E wo me di fufuo bi o pa. Me do on ma preko no me nya kora 5. Ne de egu maduane so. E preko ya kora so yen. Na eti wo jare ne ye do wase. Yes. Apo wo burofudin ye fra ne bra chas. Now when you preko, now the preko asone enkate kwaye wia, no we menke fufu. Eti unya. Eti preko de. So obi bi na no kase preko ye bayina ma, ono ye bayina ma no. Sa ukokan, ya no obi say, ena Yesu be wiase otu ba yie, ena ekogu preko ma ye no kore. Sa preko ni nyina no ye 5,000. Ena sem preko ni nyina sani ko wu wo epom. Sa abo bi koto epom no wu a. Edi aboa na ewe e ma ne fish. Omo na ewe. Etubu nyi preko a e ma ne so enwe. But onyi preko ye koyi e ma ne ba na wa ye na bodwe sese takwa machine. Onyi preko. Na so se ni pa no wi obi yele. Onyi preko, owi nkola. Onyi preko na so ya azan. Onyi preko ye sisifo. Dabi. Adi egu ni pa hu fi no. Bible aka Mark chapter 7, 18 to 21. Bible said ye koye mu no engu ye hufi. That ye free ye mu ba engu ye hufi. E obobo so wo ho. Mark 7, 18, 21. Edwamansem ayelefasem atoro asisie abosomosom obobo so wo ho. Sa ye mani na egu ni pa hufi. But enye preko eti preko de monwe ayedamase. Cause yemu no enso yen. So ko Isilegona. Ko Isilegona skafo na asa preko ho lai. Kasia efe na asa preko ho lai wi preko. Eti no me de nyame ase. Eti na ema Osei Kumchacha me so me ka kire me nua Sonny Bedu say. Sa asem no se Sonny Bedu na de beto abonten. Amen. Eno ko to Leviticus 11 verse 1. Ehwo ne wo. Ehwo de ye wo ho. Se preko ni nam bi adanko sese me yenwe but saade ye no kura no wasechele satama na Israel for Moses do won kono na won ye late but won so won kono we hu abo bi ana odi nachi we hu adanko ana odi nachi we hu preko ana odi nachi we hu atwabo ana odi nachi na ye se kwa won kono won delay ana Moses ko bom paye ana nyame ka kire Moses sa mo nwi ka kire Israel for ne se preko ni adanko eye twaboa na wo chesu ono mo won fon senka mo won nwe
ade a yɛsɛ men ni de ohu a unko chesi but Israel fo could do bo sasa asene so no Deuteronomy chapter 12 verse 15 onyame ka kire Moses on kan kire Israel fo say mo bedu bo sasa asene so eti enam bi a mo kra akondo na fe mama mo kwan mo nwe what am I say what say I say omudi mo na chine delay wo mo thank you na mo ntumi hwe so nkobo sasa owu preko anu wa chesi no adanko no wa chesi no twaboa we no wa chesi no akrante ya adama Mose bompa no se Israel fo na tete me won pese won beko na ye kɔ ne yedile nyame ma won mra e Leviticus 11 one say Leviticus on sufuru anu aba numbers and san wa ba Deuteronomy I say circuit court was said en e ka asema high court etumi twama no ntumi twam high court etumi e ka asema high court ka asema appeal court etumi twama no ntumi twam sana appeal court ka asema supreme court etumi twama no ntumi twam eti Leviticus 11 na asema no kan ye no Deuteronomy e be twam Deuteronomy 12:15 e be kansi twam sa Fred ye mo bedu ena bia mo pe monwe eti sayenu ye so ni bedu e to Leviticus 11 na ya na de Osei Kumchacha me ye me ya pa ne se so ni bedu wo Leviticus 11 se me ye nyi preko but Leviticus 19:28 say ma wo bi enye tattoo so ni bedu so aye ne ho tattoo se quotation ne de we ho okay what am I say matewase se me ni so ni bedu wa ye tattoo e wo ne ho nyina and Leviticus 11 wo akwotu se me yanyu preko but the same Leviticus 19:28 say ma yenye tattoo wasem obi wu a me yemfa ye ho ne ye ma obi ye wuo ma obi entworo ne ho nam ma obi yenye tattoo and so ni badu so aye tattoo wa wo Leviticus 11 preko de wo ho but tattoo aye Leviticus 19:28 de wo ho sa se wo Osei Kumchacha me koka ne manya amane yeah Same koka na manya amane wo so bi a wo ye tattoo bi ye bone oba bi a wo ye tattoo be ma wo ye tattoo e oba bi a wo de semina paul ho e be ma de semina paul ho e to de bi a wo tumi sia ga na ni baabi na wapon nanim ko ni na chi aye tum sabole ga konfem na wapon nanim ko na chi tum sadomi bridge ase na wapon nanim ko na chi tum Fanta face Coca-Cola body no de na mo na wapu wanim ko no wachi ayi tum no atabi jadu na Yesu ba no kasa bibifo nsa lie baako na porofo nsa lie baako a wo put two colors lie be na obedim ye be from ye de dabi ye from ye two lines yeah ene ye be da ho say dabi da wenye ye ha ne na ha dabi wo da wenye ye onse wapo wanim ama wanim wo de ye de wanim Asa branti a wanom jot anum wi anum garret ni ade na wo se tie and die atabi jadu na Yesu ba won kasa oba wo se boni aba wi ase abedi ye nyina me de ya chew fe wo se keke de ko heaven yes fe wo se na wo hwa said ya wo se ye ya wo se ese kusi ese ya ma kwan ko heaven an cap wa na akono dabi han cap wa na akono Oko no man cap. Na seka have be benya ne chance ne cap. Eti na me ya ma kwan kora ma wonko. Dabi. Won say have no eni nyame I say wa wiensan ria. Ya ma kwan kora ma wonko have na nko buro fu suma katen ko chi Yesu. Eni Peter nom. Awove preko o pa na mpe. Me papa. Mo ubenyi ache. Amen. Preko e kama omo chene ba ya ache. Mo tina me pewi preko your friend no dumja yes the slide ya no ko atumi dumja aye sisare ne say ye kama preko ye wonya na wawe o wonya preko na wawe aye namwa e da escafo na ewe me no kasa wie sesi a me cook north kanesi ko jifuo akɔwi preko there's a black rasta so can be black rasta so say and side no dey preko dey enye kama kwa enye na papa wo so bia de ne sekura boom kama ema no ono na enye kama ema no what you say na meme say de kama mame okay ana wo say black rasta de owo mo ha no dabi
ebi ono mpe se na bi ona wo mpa obetumi aka se mempe enkasa yempe enkasa mayen yes enkasa mayen say ye be wi ase me be wi ase Osei Kumchacha banku ye kan se mpesie bode ne bayele ne ade mempe meni Maria ne yemi no pe emo ena fufu asa eti wo kodi bayele na kodi banku a me nkondam eya me na mempe what I say se me na mempa eno je se me nkondam David ebi aso obi a wo de ope ada duane a wo bi di nye nkwa wo bi di wu ka wo bi afu eku wo bi fo ekonye nkwa ekotenam kodu eto na wo mpa o se mempe preko de unya preko na wawe you good tianya by for nam so for okasa o se ye ko heaven e wa ko to Peter munyi na wo ho Peter munyi na wo heaven oh say ebre no so na se yakọ de ya se de heaven no obi enko ho se de na mo ka se bia wo twero nim so munyi na di kan oh di kan akọ de oh di kan akọ de me ji se bia Bible ne bia me kan nu honum bate bia there be ese won wu awurade mu nyina wo paradise okay nti heaven no de ebre no so a na amotifo nyina bekọ ebekọ se Peter money Judas munyi na wo paradise Judas Judas de waka but eye so abo Judas won say Judas no ade nti ameka say eye so abo no say ya ne nkrofo bebre condemn Judas so on heaven so nim sa ane ade nti a Luke 17:1 says inti di abeba na de na no so beba wonu Judas na eyi Yesu mai but Judas enti na meka say atam wo untumi nyaji obi so wo bi bekọ heaven ade obi bekọ boronsam jam ebi say Judas yi Yesu ma ye kire no Bible so ko sen ne mene ahoma ena owuye ana owuye nso no odi kan wasamando ansa na Yesu bewuo ba so kan Bible no 1 Peter 3:19 ena 1 Peter 4:6 ya Yesu wuye no Bible so ko asamando ama tetefo na owo ya so odi wo nyame asem so no Yesu ko kan nyame asem wo ho kire won so wateda matida die betumi abase Yesu Kenya asem ni wiye no awo frɛ water call mo kan say water roko na water call say wo preach wiye na bi akọ crusade na altar na die na me kan mante na me we die wante say oka water mo gase nsuo mo frefre nsuo water body no ja ne microphone ye microphone ye be mo gase are frɛ ofre lagoon ne lake oh yeah bad pa water call you can simple water ya mrei me na me de borofo be wi ase mo na mo bre me kan yin na wa dwendwe hu awi e fa me ho kai dia e betumi abase Yesu wi e ofre water se water call Judas kora ji nyame asem no ediye e ma ye de ne bone chem mo benya adwensa che e mo nya adwensa kra enti ebetumi abase onyankopon kra betumi agi Judas nkwa but what form wa na wo je agi Judas eti na da bia meka so Osei Kumchacha memete wo no enye geme ebi sa na so menye agi wo metumi ye yiwaten but emu maten atamu wo pa no e wo awurade ho dabi eti emu maten na mesumi mbu aten atemu onye ye dia enye dia tina to da bia ena Osei Kumchacha ena o da bi odi ye jame sa atamu da bi na Yesu na aba na wakasa Osei Kumchacha wo mfiri me eti wo ko bronsam gemu a me kohye a menya wo maame ba menya wo papa ba ni obusuani maame nhye hellfire yeah eti wo de adwen wo de ye ho wan kasa na wo jaju obi na dwen ho na dwen wo de ye ho na ewu se wo abrabọ no wo sen na wo bọ no ele bebo wa no krepa ye kanya me ho asem ne se Easter no so ana eduru mu yo Easter na yakopon be waje ye nkwa biom yes chese ebedrum rese ya na chese ayare ho because enra no bi ka so obedi ne boni nyina nyame adoma efiada obedi boni pa hye be ya wo a na chese wa hohoro na wasa renew boni no adwinwe nyina da Christopher tirim say eja se wo beti kwa bi ekọ kwa bi ekọ edu Easter no occasion bi se na eja condom nyina short
anka we go say Christopher ye tumi tena faako na nka ye bɔ mpaye esebɔ ne fache na ye dwendwen ye bɔ ne ho no nso ye nya saa fa na net saa ai ko se de twom ko sia na no kan ko fa nhyɛ da ntia haban no na wa hu ai anka first na haban nyina bɛsa ba tia na ne yante sɛ ɛsɛ anigye ne dɔso Christopher ni wiasefo ni nyina na afra ɛti woni nam se Easter dua na akɔ bepɔ no so paa na akɔhwɛ maba wei bia ɛtutu nyina egu so na sofo unyi ni se ya sofo ni bi na manipa ɛgya asɔre kwana sɛ gya nyamia chiridie ɔmo nkyerɛkyerɛ ne sɛ de ɔmo si yɛ nneɛma wɔ asɔre dan no mu no ɛna mo bo hɔ no wɔ kwa me nkɔ asɔre bi mɛtena dan no nyamia di nkɔmɔ na mmerɛ so sɛ mekɔkɔ wɔ makɔ mede me ho hyɛ Awurade sa na mekɔ because asɔre de matemu na dɔso asɔre de mo ntwuma ntwi na dɔso sɛ wate ase atemu te sɛn atemu sɛ yɛ bɔ afɔdeɛ obi ahụ sɛ obi twika akɛseɛ yɛabɔ 20,000 Ghana cedi na obi te hɔ ɔnkɔ tu bi na mo susu sɛ wo twika akɛseɛ de 20,000 wo sɛ onye bi de ba na dabi mentwawa no sabe yɛbɔ afɔdeɛ wɔ asɔre dɛm na afɔlebɔ no wonni bia ɛnyɛ ɔhyɛ sɛ na meka sɛ ɛnyɛ ɔhyɛ but obi tinkyɛn na ɔhɛ sɛ Prophet Kumchacha space yi deɛ sɛ yɛbɔ 20,000 30,000 kɔ sɛ onye bi ba bɛde bia na wo so wonni bi sɛ wonni bia ɛna meka sɛ nipa hwɛ de yɛtu yɛ ne wa 1 Samuel 16:7 1 Samuel 16:7 ɛba nipa hwɛ de yɛtu yɛ ne wa nyame hwɛ akoma mu sɛ wonni bia ɛnyɛ ɔhyɛ ɛnyɛ by force but wo bi di a na boa ɛna asɔre dɛm afɔlebɔ sɛbe asɔre bi no wɔn ma abɛkɔ ayɛ mo afɔdeɛ yes nyame dwuma ayɛ sika woni sika sɔfo asɔfodie kura ni sika wontumi nyɛ ɛna dwuma no ni sika wontumi nyɛ ɛyɛ sika but ɛnya pobɔ ɛna ɛnya wɔhyɛ ɛna ɛnya sɛ mefo so wa asɛ kyenkyena bɛyɛ biribi sei wofiri wakomam 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Bible says said you be asusu na akoma mu no ɔma ɛnya memremfɛ ana wɔhyɛ na de wɔte n'anim ma no onyame ma no ehyira no Luke 6:38 wɔsema na wo ma wo bɛma wo etu wo bi na wo ma Awurade hyira wo ɛna wo bi na wo yɛ pɛpɛyɛ na nyame mpɛ Luke 12:15 Yesu ka kyerɛ Farisifo no sɛ ya mo nhwɛ na mo hwɛ mo ho yie wɔ pɛpɛɛ ho etu wo bi di a na yɛ pɛpɛyɛ nyame mpɛ so wo bi na furu wakoma mu no yɛ bɔ afɔdeɛ na yɛ buo nyame yɛ dwuma ɛsɛ wo ma ɛbɛmɛ nyame yɛ hyira wo ba sɛ bia de boy ne saa time no ni bi sɛ wonni bi ɛnyɛ ɔhyɛ nti ɔsɔ kɔhyɛ bɔ ka hyɛ me de bɛba wonim bɔhyɛ asɔre bebree wɔ hɔ a bɔhyɛ apamo members ni bebree firi asɔre dɛm ne mmabaawa ne bebree sɛ wɔ bi wɔ hɔ a wɔn sɛ Osei Kumchacha me bɛhyɛ bɔ ɛna wɔn nso edi makyi wansɔre a wɔfɛle na wɔn nso de amemremfɛ na wabɛhyɛ bɔ next week me de sɛ bɛba sɛ next week ni du a that's when ɛnyɛ sɛ sika na ma asɔre no wɔ ma eti bɔhyɛ yɛ ɛnyɛ by force sɛ kyenkyena wɔ bi nhyɛ bɔ ohwɛ ho ana wahyɛ yes I said tight tuya watuma kɔso no wadwuma tumpɔn yɛ yia ɛne yɛtua tight yɛmfɔso wo bi ɛka sɛ kyenkyena sister na wɔn yɛ ne yɛ bosomi nsia ne yɛ ɛna wo mfa wo tight man na asɔre dan wo ka pato asɔre mi yɛ store ma wo yes asɔre mi yɛ company ma wo sɛ watuma kɔso na wo bi a ɛyɛ wo responsibility sɛ wo tight Malaki chapter 3 7-10 na Awurade hyira wo ba watuma nkɔso na wadwuma sɛ ya na adwuma no nkɔ ya obi yɛ de yɛtua tight let's say enforce obi ama ne ntwa tight dabi asɔfoɔ na enforce nkorɔfoɔ ɛbɔ tua tight nyinaa ɛyɛ bɔne ɛnyɛ de papa ɛyɛ bɔne yɛ force obi ma ne ntwa tight because sorry bro hɔnom sɛ sɛ wotua tight de bia na sɛ bɛ 2 months wontua ya na sɔfo maame na hyɛ da afra ko gyina kokom na de na ɛkɔ so na sɛ yɛhu ɔta n'anim hɔ sɛ yɛfrɛ ma mutua tight na de na ɛkɔ so ebi to kora ɛma yɛfrɛ ɛma ɔlɛtɛ sɛ na sɛ wo tight wɔmfa ma ada na woyɛ saa ne sɛ ne nyinaa yɛ bɔne ɛyɛ ɔmo da wo ka sa ebia sabe yɛbɔ afɔdeɛ
can now tie Bobby. Yes. And maybe as I say, Sofu Kumchacha one time. And also for Mammy Frozen baby, new dim command, a private and your bonnet. Ebi anu adwuma kura na say ebi a obetumi asupporto kwan bi so so ati ase obetumi aboawo asupporto by 4 days dan wo ka de dabi sa wo de dan ne ka de yensum nyame saa ne nyame fie so ensese saa de ne ba enti asori bi asa de ne wo mu bia no eye bone enye papa what ma say but what say eto da bi a ya na da bi ya me ka say church ne asori ya ye ya no obi wo asori a say one man church yaba yen sole na yen yatete yen crofo frɛ one man church by asole bi yen wi ase ye 10 man church ni na one and to da bia once asole na aba na yadifo na aba ati so odifo bi cotton oil a da no na meka wo ba bi oton oil a yes wo mfiri nyame odifo bi cotton calendar wo mfiri nyame odifo bi cotton suo o mfiri nyame oil Odifo na tonwa 100 cedis 50 cedi calendar 100 cedi 50 cedi asofo na enton oil enton calendar no all through book no one ton no one lunch book ba ko yetumi ton ba ko $10,000 anka de ton oil no kra anka ko yes aye oh etina make one say Ghana no ensole ya ketwi no ya ne nkrofo office ya local omo bapo yeah but o pa asofo no one way deep bonne pa dodo one way camera no one way camera no omo ebi ye criminal search atai asofo na camera fo no ebi ye criminal search atai me na me catch now but one say one dey na kwaye borofo o camera fo ntu aye special o camera fo bibini wuso obi camera fo ana ni jimi abete yeah akaburofo nto ya special akaburofo ya special akaburofo ti asoro no hwe akaburofo wabachulo book ba ko yetumi lanche na ya pon ba ko $10,000 say $10,000 no di basilis mu a enena besen 1 billion plus titiska no na wa pon book ba ko $500,000 $50,000 ana bibisa na say no ye o meton oyo na de kono ato no so o meton handkerchief na de kono ato no so eni ebuku eno sa no nim ebi mo nim kan kwa na o mato bu onim kenkan na ha to e de akoto adan na wo sofo no wo ton books na obi so ton oil na wo de wo be condemn de ton oil ene calendar ni na ye marketing isi funi salifu ni nyina ye fu eti wo sofo a wo ton books asofo a wanu so ton oil and was so for ton books ni di tons woni nyina ya ade ba ko awu ton books ni kura de Bible akawo 2 Corinthians 2:17 Paul say yenti se won a woni nam tonton nyame ensem ba sa so for ne nkrofo respect o more adentia o kan burofo wa de burofo na ya asole wa de burofo na preachi ya me kan ti ase wade burofo ne preachi wade burofo ne ya sole ento ofiri nyame Prophet Kumchacha kan loka wade twi preachi enti Kumchacha de wade condemn ba sofo no ka burofo de wade ofiri nyame mini aba dabita the American what am I say me tio sofo me tio everyone me tio 95.1 me catchy the American no o abe condemn obi di brofo ton bi obi di brofo ton no do man fans o man fans because brofo brofo ni na de kona ni na ye thank you sika kona ni ye de thank you eti di America say sofo bia me say what ton books not ton calendar ni niema wona sole no de brofo kasa ya bibi ba sofo bi ho a ya wo betwa ni gu be condemn no say sofo no me nya no me so me condemn bi okay because ochman any security ni nyina ya de ba ko gate o mo je nyina gate mo nyina gate ano nyina that's it top and down thank you eti no nyame dwuma ni nyame somo no sa na akọ no e na ekọ no sa na ekọ no sa
you cry with me? I'm crying with you. Thank you. I'm crying with you. So me ba chosa afi na what you in a higher on 95.1 FM Adwuma Adwuma Minister of Kumchacha and etwetwe nkomo yi. Onye menya wo so yin so na mani age encheche na doso interesting. Sisi ya nyama etwa gu ne bi LGBTQ. Na me kire oba ne yonko ba eware. Bema ne yonko bema eware. Oba identify ne ho say me oba de but me mu niema ne ye bema. Me bema de but me think how me read mu say me oba. Anasa oba esa ne hwan ne bema na bema esa ne hwan ne oba. So ehun hia say ebi ba ha ye gibi tumo organa ha say de mpanyifo no ebobo ho na na. Me da se awon fe. Say oba no oba wale ni bema no bema wale no. But sadly we can say everything. Every you can never can send brother dash. Me dash. Well, it's totally brother dash. Yeah. Oba ko wale oba na bema wale bema. Shall we we are fere Felicia. Shall said ye woni abatie. Shall we hwen hwe wano. Ewurade. Shall we boso. Na nyame yesira wo kama say hwe body na bete wo fefe fatwi na wo so fukum chacha me say Felicia mempe na hwe wo kama na man ya wo gina we wono kora ne ho omobo hwe ne body wodi gina hwe ne body ne ho nam den ase that the same hwe body ye gina we ase cement na me jiminti na me say Felicia mempe me kope kama na man ya wo gina we na omobo dabita etina bema bia wo fa ne nyonku bema to bema bia wo wale ne nyonku bema no oba bia opa ne nyonku ba no owo wadwum yade ya kodi wo nyina ye hwe o wadwum yes every kura nyesa double nyesa emponche ni nkusie eni nwan nyesa Genesis chapter 1 verse 26 27 28 nyame bo nipa o hira bema ena o hira wo ba wose monwo na mo noso na mo nya asase no so ma won hira wo ba no wo ba ena won hira bema ni bema ena Genesis chapter 2 24 say yenti na bema beja ne jane ne na no de ne wakobata na yele wa ase bema afo so fukum chacha meja ne me na me de me wakobata na kwa me dabi etini ma bi wo wa pen aniwu ba me de bi ya me kasewe Miami, you free US or buy a vice president. Kamala. I will say, hey, dear Ben. Oba. Only cool buy. Oba, only cool buy. That's all ban or bar to me, Wally. I don't know one Wally or bar. That can walk to Kwan, no, don't need to. Not the new example. But you always say, I tell you, Ed. It's you know what you know, dear. Or baby, a Kamala Harrison, not the new kunko. Miami are not in UK. Theresa May. I say, hey, wawali be. I walk baby, one in the cool echo. But not walk. Now one no H, let's say, or ban one or bar. Not man, wally bema. Saturday way by Ghana. I can't send more than 4 times. That dear Bakua, yourself Kumchacha, I can say, your papa and now the Danko Kufuado, Miss were disappointed Ghana for. Disappointed Ghana for mechanical colors actually Ghana for. Okay, then. Mechanic colors. So colors. Nana Kwame. I think. Why did I familiar with the word? Colors. Why do it, dear? Yes, won't you see uncle? I'm put this about mechanic colors or colors. Miss Spell it, Jawasam. Cattle. Hannah Spell it. Mini about Felicia. So Adia Osei Kumchacha and person can say President Atamese Meraso. President was categorically. Young call Yamre. No. I make a can say categorically. What do you know, Papa? They be near Papa. Maybe to my boss and I'm kind tonight and then Papa. I call you a video. I'm sure I mess on with this sotro. Me boyfriend or Bajon. I want to Felicia. I don't mind me. So for the major was saying, me the manus you have manus. Nothing can be said. President Atamese Meraso. Oya akukuduro atumi gina ni tumi so
audacity and capacity. I can say sabi tumutum any bar while or by any president Meskai me bonus semano. Why you president here? No soon you will be an anokasa. Sadia way up banana the Danko Kufu more than 4 times. I tell you, Papa, Nana the Danko Kufu in Munyanfo. To me and I don't can't try. Camera Harrison, every you keep one, every abrofone say, yeah, you couldn't want the side the 10 times where you ain't tom. Now, by ya, Nana, do I, and our parliament, and all by drink, and our parliament. No, Nana do study at a mess here, you be, could be, Murafi, Ada, Murafi Kurono, our president. At Rwanda. No. After a while, Sanya was Uganda now. Uganda, president, to me in your capacity and audacity and power to me, so I can say, one when you saw the young Tomada, that then Ghana had it. So for Kumchacha, maybe, sir, send another Danko Kufu to me, Nano, to me, Nano, Casas had and 1 young Tom. Say beer or drain no conference when the or you said money was adding to be so or consider will be any G. The normal or my phone be any agent, be a papa to me who near decision more taking. Proverbs says, okay, what the 1 Corinthians says 12, 1 Corinthians says 12. Was he our quite be a white no depends so. So I say, never you wapine. Proverbs 14:12, sorry, 14:12. Maybe some Proverbs 14:12. A quite be a what in the pen so. And the 1 Corinthians 6:12 say, ya wadi now quine. None the fata. Ya wadi now quine. That's been number. I'm Osei Felicia. You're so for Kumchacha, make that. Who be a 1 year could pa. Nanado. Eh, so for. Ade. Miss Upo be a 1 year could do pa. Nanado Danko Kufu 1 year could do a cocora. President at a mess. I got the UK, US, and the America, and the Abrafone say, to Sabi, and one about that. Every LGQ, PP, press, the Abadi, someone know about that. We knew about that. One was a better. What do you want and you see it? Now, point you, baby, no, was when Musa Mario, why, was a Mario. Sadia we president Mercy Casa 1 year tom will be a nano can one delay. Adentina Nana to Danko Kufu in Munyan for 1 million and Casa. Etina make catch us and Nanabo would near Kukudu Bakora. Men I make catch also for Kumchacha, men I make catch up. Upobia, 1 year Kukudu Kura, Nanado, because of $3 billion. More copper. I work IMF. More copper, IMF. Muni some catch up say, Sadia Tantan where you and Toma. $3 billion and young farmer. Nabu Quadisi Canaba. That kind of one in Sabi won't do more say. That kind of one in Sabi a man of a fowl. I'm a man so. I don't go for 2 mama say. I just say Sikana and Modibasa. Yeah, dear. Ah, that's the way. Mese Upobia 1 year could do away who for pa. Nana do you who for watching? When you who watching will be yes, I tell you, Osei Kumchacha, no crime catch on. So for Kumchacha, we dear Yemerno Aswan, sir. Yemernaso. Ah, Yabraso. Mamma saw you call Uber to me a frame and number 0542 51 another 5128. My cousin, my number, our friend, maybe some scamming your bimau. That be American. It may be some member school fees. Minya be ma me fie wure to me. Pacho, minya bi ma. Me danka, minya bi. Me se me ba radio so na me de me number to dwa. O frɛ me a na ɛyɛ honam mu a mɛboa. Me se me ni obi ɛyɛ car business. Me ni obi yɛ car business. Etu frɛ me na ebi a o yɛ driver ni na wani je car ho ɛyɛ trotro taxi, Uber, boat. Ebi a open work and pay. Anameti. Open work and pay. So pe car na de ayi adwuma na watuatua nkakra ofre me a me won komodi a me de bema a metumi aboa e wo se kwa no ya de ya me ka emfre me mi se miska patron machine na di twiska ne nsimi dem
manya bi ama wa na ne buafu obi wa wanya bi ama na ne wodwa na ne buafu eti business lie there wo fra me Prophet Kumchacha about business ya so ati ase wo won sa no nyuma e fra me and you many problem obi wa what on number 2 radio so now obi say scan no wanya bi ama na ne wodwa na ne buafu machine na di twa scan no pato se me mama dem esim papa dem pato me pesa akora eti number ni you can take my number you can call me 0542 51 another 51 and 28 0542 51 another 51 28 acquire here store 0542 51 another 51 28 and a 055 802 1100 055 802 1100 o from here ade bia from here say yam paimo so from some mom payamo any problem bia you can call me nyamishra masole o malam last stop me mama mi say masole da me o malam last ye kai o yanka me o malam me o last stop malam ni nya malam bi oti ba bi di bone eye broni din me o last stop we do malam last stop pe bisa Osei Kumchacha bomidin obi abeto sa so dan this one me wo malam last stop awon fe nyamishra otimu no emra nyamishra mo bebre nyamishra o pa de bi e ti esa fe na wa ba ne ya ba bebo nkomo